Ndabasuhuje nitwa Claude Uwimana Mpaye. Wowe ugeze hano bwa mbere ibuka gukanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nawe tubana umunsi ku munsi, kora like, share, comment ubundi dukomeze n'amakuru nk'uko nabibasezeranyije. Ikipe ya APR FC niyo irimo kuvugwa cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, by'umwihariko muri East Africa ndetse no muri ibihugu bikikije u Rwanda, ari byo Burundi, Kenya, Tanzania n'ibindi bigiye bitandukanye. By'umwihariko mbazaniye amakuru yo mu myidagaduro nk'uko nakomeje kubabwira ko ari amakuru avuga ku ikipe ya APR FC, akaba ari ikipe y'ingabo z'u Rwanda. Ikipe ikaba itozwa n'umugabo w'umunyaserbiya witwa Darko Novic. Uyu mugabo rero hari amakuru yasohotse kuri uyu munsi agaragaza ko ashobora kuba yirukanywe muri ikipe ya APR FC. Ibi ntibiragaragara neza, ntibirahamywa neza, ariko nk'uko biri kugenda bicicikana hirya no hino, bishoboka ko ashobora kuba yagiye yatashye iwabo kabisa, yateze rutemikirere. Kanda subscribe dukomeze tubivugeho, tuvuge kuri aya makuru, nawe uyumve. Ushobora kuba uri umufana wa APR ukaba utaramenya aya makuru. Ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo bwasezereye uwari umutoza wayo mukuru Darko Novic. Ikipe isigaranwa rero n'abatoza b'Intare FC, ifatwa nk'irerero ry'iyi kipe ya APR FC. Aya makuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, nyuma y'uko uyu munyaserbiya n'abungiriza be batakoresheje imyitozo yakoreshejwe na Mugisha Ndori, Ngabo Albert na Bizimana Didier. Nibo bakoresheje imyitozo kuri uyu wa kabiri hariya Ishyorongi. Kugeza ubu ntacyo ikipe ya APR FC nta kiratangaza kuri aya makuru turimo tubabwira. Gusa amakuru aturuka Ishyorongi avuga ko Darko Novic n'abungiriza be banamaze gusubizwa cyangwa se gusubiza ibikoresho byose by'iyi kipe bari bafite, ndetse byitezwe ko bahita bafata indege ibasubiza iwabo. Iyi kipe yose ikipe y'ingabo iri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'u Rwanda n'amanota 58, aho irushwa inota rimwe na mukeba wayo Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport irusha APR FC inota rimwe, ikaba ifite 59. Ni kenshi abafana rero b'iyi kipe ya APR bakomeje kwinubira umusaruro w'uyu mutoza, aho ndetse bamwe na bamwe batatinyaga kumusabira kwirukanwa agende abavire mu ikipe. Byarangiye rero nk'uko mumaze kubyumva haruguru, ashobora kuba yirukanwe. Ese abafana bamwe na bamwe bagiye basubizwa? Ese ibyo bifuzaga babigezeho? Simbizi, reka tuzajye tubyumva mu makuru azakurikiraho. Ku munsi rero wa 28 wa shampiyona, APR FC yari iri kwitegura cyangwa se ikaba irimo kwitegura kuzakira ikipe ya Gorilla FC. Ese ikipe ya Gorilla APR ishobora kuzayitsinda ikayikuraho amanota, nayo igasubira ku mwanya wa mbere? Ese Rayon ishobora nayo kuzakina ikabona amanota igakomeza kugenda imbere ya APR? Reka tuzarebe, dore ko uyu mukino wa Gorilla FC na APR FC uzabera kuri Kigali Pele Stadium, ni hariya i Nyamirambo. wowe utuye i Kigali ntuzacikwe, uzajye kwihera amaso APR yesurana n'ikipe ya Gorilla FC. Ngiye bakubwiraga aya makuru, n'ibisanzwe nitwa Claude. Wowe kandi subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi nawe wayikanze like, share, comment bikore, ubundi tujye tubana. Umusanzu wawe uraba wawuduhaye. Ndabashimiye.